kinesiske hav 160 sømil. Det vil sige 296 kilometer fra Vungdal, der hvor vi kom fra. Han blev født i Ærø og døde den 24. oktober 2007. Han blev 90 år. Og vi ærer ham i dag, fordi at han har bragt os her til landet. På hans dødsannonce i Det Fynske Avis, så blev det omtalt, og jeg citerer her, for dem med jer, der sidder helt dernede og ikke kan se, der står, med rederiets skib redde han for en del år siden 103 vietnamesiske bådflygtninge i Kinasøen. En begivenhed, der gjorde stærkt indtryk på ham. Og jeg har ladet mig fortælle, at det, der gjorde særligt stærkt indtryk på ham, det er fordi, at der var så mange børn på den her flugt. Fordi vi flygtede nemlig som familie. Voksne, børn og 5, som var under graviditet. Og en af dem var min mor. Vi sejlede, vi flygtede i 2 både med i alt 103 mennesker og sejlede i 36 timer. Det er jeg, som kender til flugthistorien, ved, det er meget heldigt. Vi var meget heldige, at vi blev samlet så tidligt op, og som I kan se på billedet til venstre, så sejlede vi i et havstille vejr. Fordi efter 2 dage, så har jeg ladet mig fortælle, at der varsles storm. Og hvis ikke møde med Pepson den 3. juni, det blev vores redning. Fordi hvis ikke vi var blevet samlet op, så var der nok tale om skibsforlig, fordi så 2 både vi ikke kunne klare det store hav. Vi blev bragt til Singapore, hvor vi boede i 6 måneder. Her kan I se smilene fra Pepson. Det er bare et uddrag. Men I kan se til højre 2 turtenduer. Der er der morgen. I midten har vi et søskende par. Guløren og Tutal. Ja. Og til venstre har vi en far med sit lille barn. Og det giver et billede af, hvem var det, der flygtede på det tidspunkt. Her kan I så se ankomsten til Danmark. I kan godt se på påklædning, at det er lidt let påklædt, men nu er der kommet hue og halstørklæde, tykke trøje og jakke på. Det var ankomsten til Danmark i oktober 1980. Ồ, đang bế đạp đó hả? Ja, vi dvæler lidt med billederne, så I kan lige minde. Càng kender til kende til ham. Det er min lillebror. Cậu Long nè. Các bác có nhận ra ai không? Long đấy ai ra? Cậu Long đấy. Cậu Long ấm hồng. Godt. Men Danmark blev vores nye hjem. Og til venstre, der kan I se min lille brorson, som er blevet en voksen mand den dag i dag. Ja. Og i midten kan vi se Godrøer. Og hvem er det I sammen med Godrøer? Er det Joe op? Og så til højre, det er Tudor og Tutom, det er desværre migreret til USA. Du ligner faktisk mig, så de kan ikke være her med os. Som ung, en kopi af. Men vores ankomst til Viborg skabte i den grad overskrifter i avisen. I avisen og overskriften kan I se, der står Vietnam flygtninge budt velkommen til Viborg og klar til at lære
Viborg at kende. Og siden har man ikke hørt særlig meget til os. Vi skabte mange overskrifter, da vi kom, og så siden hører man ikke mere. Og jeg tror, vi skal se det som et godt tegn. Fordi vi har klaret os så godt i Danmark. Ja, heldigvis. Men det betyder ikke, at vi ikke har haft udfordringer. Og jeg vil lige nævne det for også at se, hvad er det for en offer, vores forældre har gjort for, at vi kan være her i dag. Det her, det er fra mit barneperspektiv. Jeg var selv 7 år, da jeg kom til Danmark. Men jeg har observeret, for det første, i forhold til forældrerollen, så har det bestemt ikke været let at starte op i et land, som man ikke er født og opvokset i. Løsrevet fra alt det, man kender. Sit netværk, venner, familier, sprog, kultur og alle sociale spilleregler. Det var sat ud af spillet. Så det har ikke været nogen nem opgave for vores forældre at starte på ny. Men de begav sig ud i den her farlige rejse og starter gerne op i et nyt sted for at give os børn en bedre fremtid i frihed. Og som barn, og jeg tror sikkert, at I alle sammen som mig, der var barn, kan huske, hvordan vi selv har skulle fungere som tolk for vores forældre. Fordi vi havde nemmere ved at lære dansk. Men det betød også, at mange af familiens opstartsproblemer, det blev til vores bekymringer. Og det betyder, at vi har ikke haft det samme afsæt, samme vilkår som andre jævnaldrende. Vi har måttet kæmpe lidt mere for at følge med i skolen og i alle livets aspekter. Og så på trods af det, når jeg ser omkring og hører omkring, hvad det er, hvor vi er i dag, så kan jeg bare sige, ved du hvad, jeg tror, vi simpelthen skal være stolte af os selv, stolte af, at vores forældre har kæmpet for os, og stolte af, at vi som børn har favnet den mulighed, som vores forældre har banet vej for. Fordi det er den bedste måde at takke vores forældre på. Og jeg har tit tænkt på, hvad er det, der gjorde, at vi har klaret os alligevel på trods af de udfordringer, vores forældregeneration og os selv som børnegeneration har mødt af udfordringer. Og der tror jeg, at der er selvfølgelig mange faktorer, der spiller ind. Men der er én ting, der går igennem, og det er arven fra Vietnam, fra vores hjemland. Til højre, jeg ved ikke om I kan se det, men til højre, hvad er det, I kan se? Bambuskov. Bambus. Ja, vi ser et bambustræ, som er meget karakteristisk for vores land, for Vietnam. Og min far fortalte mig det her, som jeg husker. Han var 41 år og en af de ældste på båden, da vi kom til Danmark. Han er her desværre i dag, men hans ord, det lever stadigvæk i mig. Og det er en arv, som jeg har taget videre med, og som jeg gerne vil dele med jer, fordi jeg synes, at det giver så meget mening, og som jeg håber, at vi tager med os, fordi det er noget, vi godt kan være stolte af. Han sagde til mig, det der er karakteristisk for bambus, det er, at den er meget høj og slank. Den ser ikke ud af noget. Er det ikke rigtigt? Den ser ikke ud af noget. Men styrken, det ligger ikke i dens fremtoning. Den er ikke stor og stærk. Styrken, det ligger i dens egenskaber. Fordi bambus, det svejer med vinden, så den ikke knækker, når der er orkaner, når man møder udfordringer i livet. Men den retter sig altid op igen. Slank og rang. Og derudover, så vokser bambus i klynge. Og jeg synes, det her, det indikerer, det understreger de vietnamesiske værdier, vi har. Det er fællesskabet,
sammenhold, og det er vores udholdenhed, fleksibilitet. Vi knækker ikke ved udfordringer. Vi rejser os op som gruppe, og vi rejser os op som folkefærd. Og det er en arv, som jeg synes, at vi som vietnamesere skal være stolte af. Og det er det, der gør, at vi er her, hvor vi er i dag. Inden jeg giver ordet videre til Juhai, han slipper altså ikke så let. Ja, fordi at når jeg har formidlet på dansk, så har Juhai en masse på hjertet. Det er helt klart, at Juhai husker meget mere fra tiden omkring flugten, end jeg gør. Så han kan være med til at uddybe tingene. Man skal bare kunne forstå det på vietnamesisk. Men inden jeg giver ordet videre til Juhai, så synes jeg, at vi skal sende en særlig tak til Chu Thao, som har været initiativtager, og den, som samler os, og som samler på vores historie i form af de datamateriale, vi har fået, alle de billeder, og den her SOS-flag, som vækker så mange minder hos os. Så tak til Chu Thao for at stå bag hele. Men bag Chu Thao, så er der en helt planlægningsgruppe. Jeg kan ikke nævne navnene, fordi ingen nævnt, ingen glemt. Men I ved, hvem det er, der står bag Chu Thao for at få den her dag til at glide og bidrage til, at vi kan samles, som vi gør i dag. Så tusind tak til planlægningsgruppen. Og så sidst, men ikke mindst, tak til jer alle sammen for jeres tilstedeværelse. Fordi det betyder simpelthen så meget, at I bakker projektet op på den måde, og kommer, og hvor vi kan se, at vi er så mange generationer, der er samlet i dag. Det er en gave, som vi har fået. Så tusind tak for jeres opbakning alle sammen. Alo, thì như trong hai chú cháu có thảo luận với nhau làm cái slideshow chung, mà thật sự thì Dung gần như là làm hết. Và như vừa rồi chúng ta đã là trải nghiệm. Bây giờ là Hải nói tiếng Đan nhá, quên tiếng Việt nhá, để cho mọi người lớn tuổi. Tại vì có một số anh chị em nghĩ là mình phải nói tiếng Việt nữa, chúng tôi mình quên đi. Thì đã có Dung vừa rồi trình bày cái slideshow vừa rồi. Hải nghĩ rằng tất cả mọi người đây, các cháu, các con cháu mà không biết tiếng Việt đã hiểu được cái chuyến hành trình của nhóm tàu Captain. Thì thật sự ở đây Hải chỉ cứ đi qua bằng tiếng Việt thôi, bao những kỷ niệm. Đúng ra thì cái giờ này tí nữa thì sẽ có cái giờ nó gọi là hàn huyên tâm sự. Thì cái giờ đó nó nằm ở muộn hơn một chút xíu, là chúng ta vừa hát, sau đó Hải sẽ đi phỏng vấn, ai không nói cũng phải nói thôi. Thì cái giờ đó là giờ hàn huyên tâm sự, đừng sao nói chơi thôi. Nhưng mà Hải nghĩ rằng trong bất cứ một bữa tiệc nào như cái bữa tiệc ngày hôm nay, chúng ta cần phải có cái bầu khí tâm tình, chúng ta gần gũi với nhau để tạo cho một cái ngày vui thật là ấm cúng. Tuy rằng chúng ta không có cái cơ hội gặp mặt nhau nhiều, thật sự những cơ hội mà gặp mặt nhau như vậy đó là do ơn trên đã cho chúng ta được cái cơ hội đó, và rất là quý, chúng ta cũng trân trọng đó. Thì cháu Dung nghĩ rằng là Hải phải ngồi thuyết trình lại từ đầu, nhưng mà vừa rồi nghe cháu nói qua thì cũng không cần phải thuyết trình từ đầu, tại vì chúng ta cũng đói bụng rồi, đúng không? Thì chú nghĩ mình cũng không cần nhất thiết phải đi qua nhiều đâu. Yeah, okay. Thì Hải có một cái slideshow nhưng mà nó sẽ không có những cái gọi là sắp xếp như cháu. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy cháu Dung là những người mới tới đây có 7 tuổi hồi xưa và đã vượt qua được cái cuộc sống ở Đan Mạch và đã thành đạt như ngày hôm nay. Và hiện nay cháu đang là cái người cũng làm rất là nhiều cái công việc cho xã hội, cũng như trong cái nhóm mà gọi là senior. Rất là hay. Xin một lần nữa chúng ta cho cháu một tràng pháo tay đã dùng cái thời gian để làm cái slideshow này cho chúng ta. Và Hải nghĩ rằng chúng ta cũng không cần phải